Hello everyone, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasi akoigi anova IMPHAL car zone gi haitare. Ngasi je koi gari se Makhal Suna Yaore ko adum yam hariba gari singsi adum gi budget ka chana ba yaw price we happy jeng bi adum yagani. Ado gari singse mathang usarake. Ado gari singse koi gi hojiki oina haitare. Loan gi khudong chaba se leitri haitare. Ado loan gi da inquiry lak pasing do. Hojik phau gi de loan gi de khudong chaba leitri aduna yam mathang koi gi loan yar kan so idum मैम शेयर तौजरके वीडियो से मखल लोन येमीनरसे सब्सक्राइब तौदब इचनाउसिंग यावरगना सब्सक्राइब तौसनबिरोको वीडियो से हौजलसे गाड़ी खितंग मखल से वेराइटी खितंग यामे गाड़ी से प्रीमियम ओइबसु यावरे अदगी एसयूवी दजु फजा फजाबा अदगी हैचबैक दजु को सिदम हेता हौजरागे अदम मैम येमीनरसे सिसे बालेनो को Baleno da koi Jetta hoiduni ko sigise top model gi hek makha 2020 gi hoiduni haje ado magi price se koi 5 lakh 10 smaila ni ko ado haya petang charake ko koi buje na front gi looks smaina ura ni ko ado ga interior su petang yengan jarake interior jen smail ura ni re masa dum nali ko leather ga si amna dum phari loima haitare si leire aduga sigi door gi smaina u phangani aduga maning isu e pet ulaki ko maning is na smaina urani ko rear wiper lo ya defogger lo yaw sare alloy gi design smaina urani ko tayar gi condition smaina yeng biro mamang gi smaina ure ko aduga mo mathangda lakadoi mayamna nahasing ne yamna pamnagadova akoigi SUV lovers sing haitare proper SUV haitare sin thar se ani lermane jita amasu logi da ngai ri haitare ado daw yade logi bna hale hai video number se nangaudre haitare ado ai video keno su gari su ya bet hapozu hapsarake ko logi as ado ngasi koi nangaudaba gari duni ko si di logre haibo leire ari koi owner si leire daw ya sim di koi letre nangaudre bido si interest mana o phangani ko color se dum phajai yam inge ko tayar ju smaina urani ko maning gi ju e pe ulcer ke 4x4 dane petrol oidini ko ado si kenone 2023 gini ko 24,000 km muktang thodang ai aduga magi price demand je 11 lakh 20,000 11 lakh 24 20,000 smile lakh ni ko mai interior je sin smile oven ko ya mong tari am lingi haitare aduga mok khoigi mathangda lakadoi sina venue silere ko ai mangno origine venue nauri ko 2020 gini sijo petrol do ko aduga magi price demand na 5 lakh 50,000 smai lakh ni ko koi manipur number da dum lakh ni ko thana mama su je khoigi blue ama le dai ne adu oi ni blue da kitang dark oi rap ko blue haitare ado ai interior so ya pet charake ina maning gi look so oidini ko maina sina d4 yaudre turbo da lakani ni mari ko ado variant jina koi SX maina oigani ko ado sida so koi gi aspect tam yamna pamna ba color su white ni ko leise yeng biro yang bidam bazaba hoigi Swift BX da hoidoni ko mai variant 2020 gi adi mai tayar gi condition is maina lai ko se atu manung interior is maina o phangani infotainment ga loi wana hapsare ko maina adu maning gi looks maina lani ko
ꯒꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ 470 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯀꯣ 4,70,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯅꯝꯕꯔ ꯅꯨꯡ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯑꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔꯒ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯔꯤꯑꯣꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯂꯦꯔꯤꯑꯣꯗ ꯊꯥꯎ ꯆꯥꯗꯕ ꯒꯥꯔꯤꯅꯤ ꯁꯦꯂꯦꯔꯤꯑꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯉꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯦꯂꯦꯔꯤꯑꯣꯁꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯀꯂꯔꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤ 2016ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯂꯦꯔꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2,85,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯌꯔꯁꯦ ꯑꯦꯂꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯌꯔꯁꯦ ꯎꯠꯀꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ VXI ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯦꯆ ꯅꯨꯡ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯎꯗꯦ ꯁꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯂꯦꯔꯤꯑꯣꯅꯤ ꯁꯦꯂꯦꯔꯤꯑꯣꯗ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯏꯠ ꯀꯂꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ 2019ꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ VXI ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯃꯜ ꯃꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯋꯥꯡꯉꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ 3,60,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯌꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯔꯤ ꯃꯝꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯝꯃꯤꯀꯣ ꯇꯥꯌꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯅꯤ ꯁꯦꯂꯦꯔꯤꯑꯣ X ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯊꯧꯔꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯣꯇꯣ ꯒꯤꯌꯔꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯒꯤ SX ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜꯗꯀꯣ SX ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜꯗ SX + ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯣ 2019ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ 2019ꯒꯤꯅꯦ ꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯔꯕꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ ꯇꯔꯕꯣꯁꯨꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯅ 5,55,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯜꯇꯣ 800ꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯔꯤ 2019ꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨم ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯋꯥꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ 2,70,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯒꯅꯤꯀꯣ ꯒꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯥꯌꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨꯀꯣ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯏꯟꯇꯔꯤꯌꯔꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦ ꯏꯟꯇꯔꯤꯌꯔꯁꯨ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯜꯂꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯜꯇꯣ K10 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯜꯇꯣ K10ꯁꯦ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯀꯣ 2015ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ VXI ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅ 2.5 ꯑꯗ 2,50,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯌꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯏꯟꯇꯔꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯐꯖꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯜꯇꯣ 800 ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ I20 ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯅꯔ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯂꯥꯏꯠꯇ ꯃꯦꯔꯨꯟ ꯀꯂꯔꯗꯀꯣ ꯃꯁꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯜꯂꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯍꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ 2015ꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯅ 3,15,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦ ꯃꯅꯤꯡꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯝꯕꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ
Magnada cái aduga mathang da mula khadoi sina simadi raw sinau sina khoi ne kitang yam no ba gari khoi less driven kitang khoi yam thongna driba ka pam ba sinau sing yaur gadi ai ba gari sinum ka jida taw yare si ge SUV je Mahindra gi XUV ka track 300 do gari yam phat ai ngau bo oi de ko yam dangi hai tare si magi keno sina sahi sina model 2023 oi ba de loi loi la ni ko top soi bu ni ko ma se top variant joi de ne petrol ni aduga magi kilometer se supna tagi 9000 kilometer katang thau ngai ba no kali gari ne ada ma se magi demand price hai tare magi price se 8 lakh 40 smai la ni ko lak tek langi ba khoi siung sorong gi oi de ni ko interior sih yang biru tuh, sti na mong tari, mana bawa kokri itu tari, an bagi. Sidang pai biau ya, nang ling ba pai ning mesin housing gitu tadi, yang biau, di loi Southern Interna, kata Southern Interna di wajah, rear, di aku ikan oleh deh, di fogger yau deh, di wiper yau deh, kok, mong tari deh, sini alloy design semua le wofang ni, kali yang pasal di kok kali yang lingnya. So ngasigi oina gari yamna ling bahar gadi si adagi Thar ko adagi Swift kalling ya hitare do mathang da mula khatoi si adu asina khoi gi 2018 gi ZX ai oideni ko adu magi maning gi looks le ko adu si loi defogger ko loi yare rear wiper ko loi yare ko price na 468 lakh ni ko mana ya gadi dum ya ri yang menuai ko ada interior sih mana wo pangan ni oke ado kana ko sinau sing khar thuna lengsin biro adum ID gari se yang menuai ri hai tare ado sidum kana gani na khanjai ko Bolero 2017 की गाड़ी ni Plus ZLX top model gari anti phajari semya kona ka myao de Manipur ke showroom की गाड़ी ni ship की गाड़ी ne ko Manipur showroom गाड़ी spare tire गाड़ी anti phari hai tar Bolero pa ma lai ka de contact to san biro Plus 2017 ngasi gi video se fai sum lesin jarage har amal lairi ado gari myam amal lairi ko Swift ani ju lairi Baleno lairi Celerio lairi Alto lairi ko i20 lairi ko IMPHAL car zone ni ko to sigi contact details ai screen hapsaram ge aduga description hapsaram ge ko adum contact option biro location jam myam adum khang mani chingmerong gi hanagi khoi gi Vishal ga lairam adugi somda makhar kitang oil pump thangna lairam ni ko okay